Pratibha Devi Patili chu India ram president som le palina ania July ni som ni le panga sang ni pasari atanga July ni som ni panga sang ni som pani thlengin president a hian atanga ni Pratibha Devi Patili chu India meichia zinga India ram president atana thantin masak ber ania Maharashtra state khole tui zinga hetiang ang din hun sang le ro pui chel thei masaber ani bokani Pratibha Devi Patili chu December ni som pakua sang khajakua somthum le palia Maharashtra kho pakhat nat gaon khuwa apianga apa chu Narayan Palgu Rao ania Pratibha Devi Patili chuan Jalgona RR School a pol niam lam chu azir zawa chuminu chuan Maharashtra University nuaya MJ College Tiashia Lar Mulchi Jaitha College antia chuan MA azawa chuminu chuan Mumbai Government Law College atangin dan azir zawlea chu Government Law College chu Bombay University nuaya omania University min thatak ani College akalai hian Pratibha Devi Patili chuan infiam na lam hi angai na in awar ve thei chin lemaya abik takin table tennis lam phei chu atui puile zuala ahun laya college sang sang in ti siak na inter college tournament ate po table tennis bi ka phei chuan voi duailo achak ber le a thei ber aloni photo chinani infiam na lam chau chu Pratibha Devi Patili ru kalna anilo aniang kumsang khajakwa somru le pani a assembly in thlanna chu Indian National Congress Party ticketin achu vea sumi chum chuan Edlabad bial atangin thlantlin ania hei hian Pratibha chu mi fel takani ti alantira mei chiamani se mithil te thei tak mai ani ti alantir bokani manlai mizong mi pa te chuan mei chia te si tia da niam an chinga ma se Pratibha atang hian mei chia te hi an lo niam bik lawani ti chu kan tha thei ome July ni sari sang khajakwa somruk le panga a Pratibha Devi Patili chu educator lar le mingthang takmai Devi Singram Singh Shekhawat anen anin neya anni nu pa hian fa pani mi pa le meichia an neya Pratibha Devi Patili chu apasal nena intrualin jirna in Vidya Bharati Shikshan Prasarak Mandal anti chu Jalgaon le Mumbai ate antina chu chu ni lovin Shram Sadhana Trust tia an po chu an din boka chu an trust din mang chuan Jalgona Engineering College an sa in New Delhi Mumbai le Pune ate meichite na turbikin in engamazat an saboka Pratibha Devi Patili chuan Cooperative Sugar Factory adina chu factory din minga chu Sanmuktabi Sahakari Sakhara Karkhana tin avwa hemi chau ni lo hian poisada punna in beng adin boka chu ama ming choin Pratibha Mahila Sahakari Bank avwa heng ba ka hian Pratibha chuan Jalgaona Industrial Training School adin boka chu ni lovin nau pang re theile din mun har sa titam special school adin boka mihar sa le din mun chajoka ding te chu Pratibha hian avein angai tu mai thina chu mihar sa le tranpui ngai ngoi te chu tranpuya antana nun chu atung tat thina ni Pratibha chuan kumsom ni le pasari ania tangin politics lam angai ventana chu asang khajakwa zong chuan sang khajakwa somruk le pani vel khani kumsang khajakwa somruk le pasaria in thlan thatna aom khan Congress swaitu hlun le Chief Minister Luini Bok Yaswan Chao aron na le du sakna in Deputy Minister Education da ania kumsang khajakwa somsari le pani le kumsang khajakwa somsari le pariat in kar chungin Maharashtra State Sarkara Cabinet Minister Puitling ani bokani chuminu Congress Sarkar hun sang chuan Chief Minister chi sang son bokani chuminu chuan Assembly in thana piangin adin tona bial Jalgaon bial ani amo abul hnai Edlabad bial poni se thantlin ani chove zela in thanna achu ve to renga chuan chaklo emo tlin lo ala nei ngai lo ani Pratibha Devi Patili chu kumsang khajakwa somria le panga a Rajya Sabha MP in thana Congress chuan an party candidate atan an vor chuaka hemi chumpo hian nena achang lea kumsang khajakwa somsari le pasaria India ram in thlan puya Indira Gandhi han tlong khan Congress party chu athuya thui pumrual lovin aphel le lam chuan Congress chuan anin bua aphel le lam chu Congress ursti an ni ve thunga
chuti hun lai chuan Pratibha Devi Patil li omna Maharashtra State Congress hruai tu hlun le a ho tu lok zong zong ti thei deuh thaw chuan Indira Gandhi kai hruai Congress chuasanin Devraj Urs kai hruai Congress chu an zoma chu an hruai tu lok Devraj Urs azui tu zinga chuan ama Pratibha Devi Patili du sak tu le Congress hruai tu hlun Yalsan Chao Chawana po kha atela chutiang ang hun har sa le khirkara po chuan Pratibha Devi Patili chuan Indira Gandhi chu atran tlata atran chau po ni lovin Janata Sarkarin Indira Gandhi mana ni som chung not mai hrenga akhung chu na satakina soi sela Maharashtra Congress in kumsang khazakwa somsari le pariata sarkar nan chan po khan Pratibha Devi Patili chu eptu party hruai tu ania huna local le dewa kumni khat nu sang khazakwa somriata chuan Indira Gandhi ikai hruai Congress 1 chu an lo lal vele ta Pratibha ipo Vasanta ta Patila kai hruai sarkara chuan ministera da ani vele a chumi nu chuan Rajiv Gandhi an Maharashtra Pradesh Congress Committee ho tuwa Pratibha chu ada chu ani na chu kumni chunga telani Pratibha Patili chu kumsang khazakwa somrele panga a Rajya Sabha member a thanania akum le sang khazakwa somrele paruk November tha atanga kumsang khazakwa somrele paria November tha kumni chung thleng Rajya Sabha deputy chairman na achela chuminu chuan Pratibha Devi Patili chuan Lok Sabha vai som in thanna chu Amravati biala tangina chuwa chuta chuan ne taka thlan tlin ani a kan thum salama kan soi tuang khan Pratibha hi in thlanna hian atling thei hle maya he hian du tu le ngai na tuanga ani ti atilanga chu in thlanna tling tur chuan a tu reng ani Pratibha Patili chuan National Federation of Urban Cooperative Bank and Credit Society Director na te po achela chu ni lovin National Cooperative Governing Council member ani bokani kumsang ni le pali November tha Pratibha Patili chu Rajasthan Governor atan ruatania Rajasthan am hi che Governor ma saberani chu ni lovin Maharashtra politician zinga chuan he na chil ma saber dot tu ania ama saber chu Vasanta ta Patili ani Pratibha Patili hian India ram hun thren khata me chiate din hun hiam lu tuk chu avei mai thina chumia wang chuan Rajasthan Governor a om chung hian me chedin hun a choi kangin atima son na sa ma Rajasthan Governor a tran lai hian kumsang hile paruka Rajasthan Legislative Assembly chuan mani sa khopon lai atanga sa khodanga in le khamna dan Freedom of Religious Bill sang hile parukan ti chu apasa edan hi in thlem na le teiluina manga sa khodanga in le khapna ania edan hi Christian Koshan po sang de chuan an dulovin an sel na sa ma achan chu Christiana in le turte dan nana ti ni in an sia an soidan chuan sa khodanga in le khamna dan chu sang parivar pol ruam man na le rotna tanga lo omani antia chu wang chuan Freedom of Religious Bill sang hile paruk chu an dulovin an do na sa mani chutiang chu thilom dan alo ni ta ka wangin Pratibha chu an bil chu a hmingzia nan dulovin athon kira achan chu bila chuan India mi te inpum khat theina na India dan puibung le changpui motak mai fundamental rights sadai chia theina chu a chuan wangani chu fundamental rights a chuan hetiang hiana in ziaka India mi tu point mi malpoi soina ang chi ni lo thutluang le pangai soi theina zalen na an neya chia le tha hriat na thiang an mang thei boka chu tiang in India khole tui tu bo sa khuwa anin mang thianga chu sa khuwa chu puang zarin a thedar thiang bokani tin chu ti chuan kumsang ni le paruk me tha Rajasthan sarkar chuan chu bil chu Pratibha hne na an thon let lea chu le kha chuan sa khodanga in le khapna dan chu Madhya Pradesh le Orissa te po Congress sarkarin kumsom li chung ayari an man to thu le Supreme Court point anhial kal lo thu an ziak tela chu chu ni lovin bil the lu tu te chuan an le kha chuan India ramdan pui ruangam din tu Constituent Assembly a an ho tu Dr. B.R. Ambedkar point ramdan pui article som ni le pangana thu hi an ngai to lain sa khoin le na thu chu state thu nei na da athat ber thu a soyani ti chuan tar lang tel boka an thu chu su dan tum lo le maya chu tiang chu thilom dan ani sia wangin Pratibha chuan kum khat nuwa Rajasthan Governor na atanga achol ma nikhat ala om tia chuan India ram president hne na the Rajasthan Freedom of Religious Bill sang ni le paruk chu athona
atuk chu a hna atanga a chawlh hun tur ani tawh mai sia hei hi a chan chu June ni som ni le pakhat sang ni le pasari a India ram president in thlanna lawm tura a chu ve don wangani Congress Party President Sonia Gandhi chuan India ram president thlanna lawm tura UPA le Left Front Trangkop candidate atan Pratibha Devi Patil hming arotang chuan Pratibha chu ruan nge anita a chutia India ram president candidate atana Pratibha anding tur chu ama Sonia Gandhi chuan India ram independence kumsom rukna thil thlengmak le chin chiat nak niin asoi nge ani Pratibha Devi Patil chuan Delhi pana Jaipur chu san main India ram president thanna omtura an party candidate atana ama alo than chu awang chuan Sonia Gandhi chu lom thua sila Pratibha Devi Patil chuan India ram lal beratana thlantin ani chuan lal thu thlenga lua velea ati masak ber tur chu UPA in bul alo tran to National Rural Employment Guarantee Act NREGA chu atakati lotlin ani tur thu asoya he NREGA hi nizain lona tia kan hria le kan soi thin hi ani thingtlang mi te tan chuan an huin a chhor naum em ani Pratibha chuan India ram president thanna chu turin June ni som ni le pathum sang ni le pasaria chuan amhing chu han pelut veta a aking puitur chu Byron Singh Shekhawat ania ani hi NDA National Democratic Alliance ten candidate atana an the chuani Congress le athurual puite ba ka Chief Sena Paul te chuan Pratibha Patil hi an puya hei hi achan chu ama Pratibha hi Maharashtra mi zinga chetiang din mun sang le ro pui chel thei din muna ding masaber ani wang ania hemya wang hian Chief Sena le BJP in karpo athal lo pha ania soi ani in than result chu July ni som pakwa sang ni le pasaria puan chu anita a Pratibha Devi Patil chu ating chiang ngei mai ama nai ber tu NDA candidate Byron Singh Shekhawat chu vote noi thum chuang te mewin anhea anin nedan hi animai lo le ani India ram president tana in chu te chinga hetiang taka vote muin thlau hi alom ngai lo nia soyania hetiang tak maya ananin thlau the mai hi chu thilmak takani chuti chuan July ni som ni le panga sang ni le pasaria Chief Justice of India Justice KG Balakrishna na chuan Pratibha Devi Patil chu India ram president ni tura rinom na thu tiam tirin alaluta kan soi to ang khan ani hi India me chazinga India ram president atang masaber alo ni ta ane